So sizohlabelela bazalwane u-229 etilongweni sizosho nje ivesi lokuqala sibe sesihlonipha abazali baba wethu ezingaphambili. Nxa siqeda ibanga lethu lokuhamba lapha nezinzizi ehlupheka kuphela sohlangana ngisho abantu bevuma noma bengavumi umuthixo
namadolo ekhothama noma engekhothama. UThixo izilimi zivuma noma zingavumi. Izolo uwe namhlanje yebo naphakade kube kunguwe sithi bayede nzulu yesimanga nzulu emfihlakalo ezale sinomhlaba lesibana ashomayo khomba hlabelela athi abakholwa namhlanje abanakugwetshwa awusukiswe Nkosi kusephakade baba siyabonga siyahlala phansi Nkosi yami ukulalela izwi lakho dabona phakathi kwethu baba wethu namandla onke thulula inhliziyo yakho njengalokhu injalo baba wethu othandekayo egameni lika Jesu inkosi namandla amen. Sibashela uJesu. Hallelujah. Bingelela bantwana, bingelela befundisi noma bingelela abavangeli noma abashumayeli kanjalo noma bingelela ingcezu Nkosi i-5 yonke sibingelela abafethu abasishayelayo sibingelela uMampesho Sebenarnya pun, ini sama sebenarnya. Hai, sehingga jalan ini, sebetulnya memang dia, orang fungsi, orang masih, sama berkuasa, fungsi. Inyama ayisavumi kodwa umoya uyavuma ukuba shumela ka4 osukwini akuyondelula kodwa ke uNkulunkulu wazalana siyamkholwa angizili uzoshumela ngizothandaza sengifuna ukuthandaza nje ngiyophumula bazalwane njengoba ngithi ngiyacela uMampesho ukuthi akhuphuke azongisiza wathi hayi bone uNkulunkulu wakho ngisebhizi lapha umsebenzi ngayeka-ke bazalwane ngahamba nginjalo kuba ngibiziwe ukuthi ngisebenze ngathi-ke la akufuneki ngisebenze kakhulu ngoba inyama iyashata down maseyikhathele izoyeka umuntu afanashona isikhathi singakafiki ifuneka usebenze kakhulu so sibonga kakhulu ngenzazo zenkosi ezikhona phakathi kwethu siyabulela lezinto nje ibili sofuna iBhayibheli 1 verse mhlawumbe singakafundi konentathe ngiyibuka embi bazalwane ngiyafisa ukuthi imbi futhi ngeke ngikwazi ukuyithula uNkulunkulu angangisola awu bazalwane eziyabuhlungu into engiyibonile abazalwane bakwazi ukuthi kuyakhonzwa la bazixuba bengenzi lutho bexoxa indaba kuyakhonzwa kodwa bona banemihlangano kuyakhonzwa bazalwane umuntu onjani ekuthi kukhonzwa yena axoxe indaba engeze enkonzweni ithi bazalwane mawuthi uze emhlanganweni kanti muphi umhlangano osukuze kuwona yilokhu uma lapha uxoxa noma ouza la ningakhali bazalwane uma kufika isikhathi la khona ulingwa khona singasondeli
esiningweni sakho ngoba uyokuhola into owayitshala. Njengoba sicela nje asithandi, akekho umuntu othanda ukuhlala la ngalesikhathi. Sihlale sokusaba uNkulunkulu ukuthi masithi siyasuka manje ungakashiya ukuthi asihlukaneni, kusho ukuthi sobe sidelela uNkulunkulu. Manje ke uNkulunkulu umisa abantu phambi kwethu ukuthi bahlonishwe. Uma ungasamhloniphi umuntu osuke phambi kwakho, uzomhlonipha. Uma samsaba umuntu phambi kwakho, uzomsaba kanjani uNkulunkulu? Ibhlungu bazalwane leyo nto, noma singangethula, kodwa iqiniso linjalo. Ezinye izingane ziyathandaza la, wena uthandazi umelapha ya. Mase kufanele uthandazwe la, usungena asazi usungena usuzothandaza ukwenza njani. Mase ungenwa amadimoni, ufuna thina futhi sikuthandazele, kanti wena landa amadimoni eminyaka. Ngeke bazalwane uNkulunkulu abhekane nento yakho kanti awubhekene noNkulunkulu. Uyesatshwa, uNkulunkulu uyasatshwa bazalwane. Funa senze show masize emhlangano, asikwenze ngoba sithanda bazalwane. Kwesinye isikhathi uyabona ukuthi lento engiyihlalele vele kuthiwe nje kubiza uSunday ukuthi awucule kathathu, ubone ukuthi lento nokufana ngaba yenzeki, uyisho la kuwena, kodwa ukuthi hayi ngoba ngisemhlanganweni lo umiswe phambili, umiswe abakhulu, ake ngimhloniphe ngenze njengoba esho. Oyibheka bazalwane, la endlini kunabantu abawuthisha, la endlini kunabantu abamaphoyisa ngokwemisebenzi yenyanga, kodwa bayadela, bakhuluma igqoko zemfundo, bahlale phansi balalele umhlongo ethi sukumani basuku. Ibona basukumisa abantu emsebenzini, kodwa namhlanje basukumisa umhlongo, hayi ngoba bethanda ukwenza, basaba uNkulunkulu kumhlongo. Bazalwane, ibhlungu into engiyibonile, futhi ngiyakholwa ukuthi ngeke iphinde yenzeke. Phinde sibona abantu begcwele emagcekeni akusakhona hlungu, baphinde futhi bakhomplene bona kuqala ngezinto ezenzeka esontweni kanti bebengekho esontweni. Amen. Nathula manje na. Amen. Siyabingelela thana. Siyabingelela mfana. Wafundiswa yimini people. Nomfana. Amen. Siyabonga bafana. Webazalwane, siyabonga imithandazo uNkulunkulu usithwalile, sihlangane namagospel. Hayi, sibafike bephila abafowethu. Kwasho ukuthi ke into yakithi sayithela. Haleluya. Yabona uNkulunkulu wasebenza mawala. Abantu bakithi akubona abantu abavuma noma yini, futhi akubona abantu abavele baphakamisa izandla, ngeke basiphakamisa izandla bengayizwi into yasezulwini. Kodwa uyabona la ngifike khona ngibizwa ngomfana, kuthiwa lo mfana ngoba siyambona lo mfana. Ngajabulela leyo nje kuthiwa lo mfana, ngajabula ngathi lekela ethi lo mfana, ngathi baba ngiyabonga mongameli ukuthi ungibize ngomfana, vele ngomfana wala ekhaya. So sambe kahle bazalwane, ngithanda sisithwalile lomnandi. Sabuya ke ekseni, so ngadlula ke ekhawuthi unkosikazi ube busy ngiyosenza indawo. Thina manje kuphuma khona futhi osebenza ngifuna sivula amabhayibheli, one verse laliqala khona iBhayibheli ngasekuqaleni, laliqala khona bese sithandaza. Tabitho funa angazi ukuthi sifunda kanjani le. Yabona ngifuna ukukhombisa. Yabona ngifuna ukugcina nje. Angazi ufunda kanjani.
angazi sokwenza bazalwane, angazi sokwenza. Ngicela sifundele le verse yodwa ukuze singakhulumi sona. Siziyeke sikhulume ngale ndaba bese siyathandaza. Ngiyacela wonke umuntu okhona selokusukele ngalesa sikhathi angazi uNkulunkulu ungikhombisa izinto ezihlukile la kade sikhona benza izinto ezihlukile eQueenstown eThekwini wafika izinto ezihlukile la kade ngikhona njengamanje ufike wenza izinto ezihlukile kodwa into engithusayo usebenza ngamandla kuphela. Hallelujah. Usebenza ngamandla. Ngifuna sifunde sibaphethe amaBhayibheli. Genesis chapter 1. Uyazi bazalwane njengoba ngisho ngithi ngifuna sifunde amaBhayibheli ethu ngaseqaleni. Yeah. Ushuthi sizofunda sithandaza. Funda ke ungakafundi abiso. Ngiyacela Dokotela PA Ndlela uthandaze izwi lenkosi lethu. Yo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Silalela wena. Size kuwe ubusuku. Izwi lakho liphilile, izwi lakho liyahlakaniphisa, liyaqondisa. Khuluma ngalo ebusuku silalele. Mana nomkhonto wakho uNkulunkulu wethu ongcwele umfihle. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi ephakeme kakhulu. Ngaba namandla wonke simelana nemoya yonke engadalisa izwi lakho lingawenza umsebenzi empilweni zethu. Hlanza indlebe zethu, hlanza inhliziyo zethu, imphefumulo yethu ukulalela babizwi lakho nasebusuku. Khuluma ngenceke yakho Baba silalele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha inkosi. Amen. Funda ke mzalwane wami. Asifunde kwazona izwi lenkosi. Incwadi Genesis chapter number 1. Yeah. Ekuqaleni uNkulunkulu. Mina ngifuna ngathi ekuqaleni awuphinde futhi Ekuqaleni yeah uNkulunkulu. finish. All right. Finish. Ushuti. In the beginning, God, full stop. So, before Mhlongo ube khona wena, in the beginning, God. Ushuti, njengoba unokufa okungenile kuwe ungene no ukufa ufike ekhona before lento onayo oyiyo njengama ekukhalisayo ikukhalise esekhona. Uma singavuma sithi entweni zonke ezikhona noma zingankulu kangakanani in the beginning God. Noma ningathula ngicela ukuphinda futhi ngithi lento ekhalisayo enkulu ocabanga ukuthi inkulu seyiziyakhalisa wazi wayenhlambulukweni ka4 kunento ongazange uyazi ukuthi in the beginning God. Ushuthi before lento ifike kuwe God was there. Ngoba uNkulunkulu ukuthi makufika izinto zifike ekhona. Ezinye zazo zifika ngaye. Lithi iBhayibheli konke khona kwavela ngaye. Lithi iBhayibheli ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kusho ukuthi nalento ivele ngaye.
uma ke uNkulunkulu izinto zivela ngaye ungahluka yini uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba izinto zikhona ngaye kusho ukuthi mayefuna kusuke okusukayo akadinge mandla okusukisa leyo nto uyakhuluma ivele lethi isuka kusho ukuthi wonke umuntu okhona kulena ufanele azi ukuthi in the beginning God siyathanda sana the first one and then 18 in the beginning God must in the beginning baba umthembo sithi ukuthi beginning ukuthi ngale kwa beginning ikhona masithi konke ngale kwa beginning sisho beginning kusho masithi ngale kokuqala ungale kokuqala kusho ukuthi ukuqala ngoba ayikho into engale kokuqala kusho ukuthi yonke into evelile ivele nganeno kokuqala ukuqala bese kukhona so uma kukhona ukuqala isho ukuthi Bible uNkulunkulu mayizosebenza usebenza ngomuntu ebantwini uma uNkulunkulu ezosebenza usebenza ngomuntu ebantwini baye bathi abantu mabekhuluma bathi angazenzi uNkulunkulu akekho umuntu ongazenzi uNkulunkulu because in the beginning God so ayikho into engazama ukuzenza uNkulunkulu mayefuna ukungena emntwini ungena kuyena umuntu kuba uNkulunkulu usuke sekhona so umuntu emdalele ukuthi amsebenzise uNkulunkulu akanayo inyama namhlanje sizo experience izinto angithi sisopa ngithi so experience izinto ukuthi kukhona izinto yathi singakwazi ukumuva kwaze kwaphokha namhlanje ukuthi silambe oqala simbela sithi baba naba abantu bakho wena ngokuqala futhi ubugcina in the beginning God yiki ndefuna uNkulunkulu ebantwini ufuna umuntu bamazise ukuthi ekuqaleni uye uma singaba nento enye esicabanga ukuthi ngasiciyetha isilekelele noma singakudokotela uzosijova namhlanje but kusasa siphinda kuye kodwa lo engikhuluma ngayo ufika kanye mayifike kanye ngoba uyayazi wazi yonke into umbheka umuntu ukuthi umaster ukwazi owakwazi ukuhlinza wakuhlinza umthumo awubonakali kodwa wakuhlinza akekho umuntu wayengafaka amathumbu ngaphakathi kodwa kwenza sure ukuthi wakha amaphansi wonke ngaphakathi wawakhe kuvulile waqeda lapho wahlinza wavala ekuqaleni mawungambuza ukuthi umuntu wamakha kanjani owesifazane wawumakhelana awunayo imbuzo enjalo ngoba yena uyazi ekuqaleni umaster namhlanje umaster uphakathi kwethu ngalesi sikhathi sekulate inyama ebuthaka ikhathele kodwa uyifuna ikhathele ingqondo yayo ingasasebenzi kahle angene wasekuqaleni ezobheka izinto ukuthi izinto la yini esikhona ngoba mina njengoba ngumuntu wasekuqaleni kwakhona icancer la ingene kanjani
avuya athi beyingekho ikhensa ekuqaleni, afika check athola ama-ulcer, bathi nawo ama-ulcer sola eyidlulela nje, aphinde check futhi abotho ya khona amathambo la ayidlulela. Hawu mase khona into yokuthi la kodwa loyo wasekuqaleni usekhona namanje. Sisiyathandaza. Uyazi mhlobo, khona umhlabelele ongawuhlabela kanje, ungihlabelele wona la. Usho njalo nje uthe kuqaleni ungahlabeli kakhulu, ungihlabele sesiyathandaza ibandla limele nyawo qedile. Sokhuluma kusasa. Hayi. Amen. Usho nje. Ekuqaleni wawukhona uvukuza phezu komhlaba. Ekuqaleni wawukhona uvukuza phezu komhlaba. Nasemnyama angabe ngaphakathi. Sizogcatshwa, sizonyula, sizokwenza yonke into, sizojoba njengoba sibile owasekuqaleni usekhona. Makhona inyanga ekhaya iyithi wonke umuntu omndeni akangene ngaphakathi, kube khona izinto ezenziwayo, uyangena uyajobwa. Sizojoba manje, sizonyila, sizojobwa, sizondluliswa. In the beginning, God.
Finish. Shaka. Get there. Loose. Loose her. Loose. Loose. Loose her. It's time for you. Let it out. Dr. Jesus is here. Njengamanje inkosi isasha izifo. Sivala amehlo bafethu. Vala amehlo. Inkosi asase yabona khona idemon and attack impilo yakho. Mongcane uzosesha. Uzofika emzimbeni. Uzothi mayefika emzimbeni. Sivala amehlo bafethu, I'm serious. Njengamanje inkosi isasesha ukufa. Bonke abantu abanokufa emzimbeni njengamanje inkosi isasesha. Wangenisa ithami stage. Uzomala nje ya manje sathi ukufa kwamanje la khona ukufa akekho umuntu ozophuma ngasinda. Indawo owake wayizwa ibuhlungu ibeka isandla sakho sovuthulile. Bese sisazothandaza itetemeni.
indawo ebuhlungu njengamanje ngibeka isandla kuwena nethemba amathambo uthixo inkosi ayidile namathambo thambo namathambo Jesu sicela inkosi ngomoya wayo sicela umoya kaThixo sithi yebo Nkosi sizabuya yazi inyama ikhathele uma waseqalile kwenza into nje Kaya sinyukele ngenxa singene kule moya anasikhuphula kule moya sekuyisikhathi sethu sebandla isikhathi sebandla manje sikhuphule ngenxa yimi ngikhathele kodwa thina asikhathele masikagejwa ile nkonzo manje ubusuku siyolala ubuthongo sidakwe kusasa sobe kufakazwa la abantu beveza ukuthi uThixo wenzeni ezweni kamoya sobona izinto ezimangalisayo bayekena abahleli phansi niyasukuma and experience something namhlanje ukuthi lo mhleli phansi konke vele kubuye ngesilalo nje
Amen. Thank you, Jesus. Singena kumoya bafethu. Singena zona kamoya.